Teessoo kafannan jeenaroomiyaa. Yuutiin engedda Ugaandaadhaa badhaasa fudhattee dhufuus hedduun keessan beektee dheetee yaada isaan wal qabatee biyyasii Walisoo irratti bulchiinsa magaalaa Walisootiin badhaasa addaa kennameefii jira. Maastar Abinnat hedduun keessan sooshaal miidiyaa irratti nama gargaaruudhaan beektan dhukkufatee akka inni mana yaalaa jiru hedduun keessan beektu dheetee yaada isaan wal qabatee namoonni tokko tokko oduu sobaatiin du'eera jedhanii poost godhaa jiru. Isarrattis kan dubbannu ta'a. Mas yuuttiidhaaf raacheen seenaa biraa keessa seenanii jiru. Kan jira kanaan ugalaan jiru. Isas kan waliin ilaallu ta'a. ትዳርን አትፍሩ እኛ ምንም ነገር ይዘን አይደለም እጃችን ላይ ኑሮ አይደለም ዱዓ አደረግን አላህ መለሰልን ጆሌን ኩን ትዳርን አትፍሩ ጀደኒ ሰብዩማ ወል ፉዳን ኑ ጎርሳ ጅሩ ከወሊን ነገፈኑ ታአ ኩኑ አከሲት ትካአቲ ፉዳ አከሲላሲኒ ገሌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردوتوتاف كبجمتوتو أورو شو أكما كمناف جرون جرين عافيان أكمل سنين جدا حرس فيديو كبراتين سنين دي بيتنجرا أنك أتعلين كيسانيغا أمبوسكوتين كيسان تريدان دين أورومو إسيني دي بيجرا يچارا فيديو براتين فيديو دين دارتين مو ياري كيسان نابا بريسا نججبيسا وانا الگده إسيني تبار ريسينان إسيني تدوبت إناني چادا نمون هدون كومنتي هدونا بريساني تو نجلان بديني سيانا را akkasuma jalaan badii maal arginaan jettaniitu jechaadha lubbuu koo nu jalaan badini lubbuu keessammoo lubbuudhuma keessan isii eessa keessa jirtu onnee koo naan jedhaa malee onnee koo maaliifuu egaa har'as viidiyoo kabiraatii isinii deebi'eetan jira akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsu bas kaffataa zanaa waliin jennu jechaadha amma xumuraatti warreen gara chaanalii kanatti haaraa dhuftan subscribe godhaatii dafaatii waggaa kana Adara higi bara 2018 kana kuma dhibba gallee bara 2018 kana kuma dhibba cufuu qabna hundi keessanuu viidiyoo kana immoo like gochuu hin dagatinaa jechaadha yoo oromoo taasanii subscribe hin goone isin rakkina qabdu isinii galee oromoon chaanaalii dhuma reakshinii bareedaa wayii qabaachuun qabu oromoo qabaachuun qabu baay'ee chaanaaliin kun koo qofaa miti keessani kanaaf subscribe viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa gara video yuutiinas engeda Uganda irratti badhaasa fudhachuusi hundi keenya dhageenyeerra beekneerra raachii wajjin dhaqanii akka fudhatan beekneerra kana wal qabatee immoo biyya ishii Walisoo irratti haala ajaa'iba ta'e akkasitti dabarsitee jirti teessoon kafannan jeenaroomiyaa biqala feetiyaa biyya baafiyaa teessoon kafannan jeenaroomiyaa Igala fetia via bakia ni abba manendala tu yanka ba kana bosiltu onetia zerotia ana fi soromia oromia haala ajaa'ibaa kanaan dabarseetti kennaa addaas bulchiinsa magaalaa Walisoo irraas argattee jirti ijoolleen gaafa akkasitti waan tokko irra geessee biyya ofii waamsiiftu caalaa wanti namatti tolu hin jiru kanaan wal qabatee immoo gayaa raachuudha wajjin riileeshiniin jira jabaataa jira meemee ሰላሜን በልሃ ደስታዬን በልሃ ኩራቴን በልሃ እምነቴን በልሃ እንግዲህ ገኒ ኡጋንዳ ወጅን ዴሜ ራጁን አከተኮ ጋር ዱብን ጀባቴቲ ወሊ ወጅን ቡኻሩን አቺፈጂ ወሊ ወጅን ዴሙን ወንተሪኒ ጀጀባቴ ራይቻላ ከና ወልቀበቴ ነሞኒ ባየን ሸኪ ጉዳ ከዘገለኒ ዝሩ ላላ ሳትኮኛለና ተፈታሪ ለቤቴ ምሰሶና ካትማ አልሰጋም ሰጋ ፍቅር አለኝ ውበቴ ለኔ ትልቅ ግርማ ኑሮዬ ዳግም መጣፈጡ ታወቀኝ በረከት አግኝቶ ጋላዬ ፍቅር አሸነፈው ተረታ ያንተ መውደድ በስቶ መውደዴ ከመከተወቅ ዘራችን በቅሎ ከጸደቀ ምን ደስታ ሊኖር ከዚህ በላይ ያዝልቀን አምላክ ያድናይ ስጦታ ገጸ በረከቴ ምሰሶ በራፉ ቤቴ አምላክ ያተናድዶኛል ሳቅበል ፈገግታ ያምረኛል
dubbiin garam dubbiin jedha Oromoon garam dubbiin jabaatte immoo bareedduu dhabbo akka tokko walaw isaatu umasaan beeknu jechaadha maaliif rabbi si na gargaaru የጨለለኝ ነበር አየሪ ባካይዳፍስቼ ዛሬ እንዴት ይውጣ egaa viidiyoon asirratti argitan kun maayinni maastara binnet akka inni dhukkufate yaali irra jiru hedduun keessan beektu jedhee yaada kanaan wal qabatee immoo namoonni tokko maayinni akka inni waan du'eetti godhanii akka saaxinii godhanii viidiyoo hedduutu gadhiifamaa jira TikTok kana irratti jechaadha namoonni tokko viidiyoo akkasii irratti galanii akka inni waan du'eetti jechaadha koomentii barreessaa jiru isa qofaa miti fakkeenyaaf viidiyoon kun gara laayikii 78 atuma du'ee baga du'eedha moo wanti kun maayinni dhugaa seetanii moo wanti kun naagaloo didennaan viidiyoo kana isiniif dhiyeessee jechuudha biyya keenya keessa hammeenya akkasiis jira oduu soba akkasii beekaa du'aa akkasitti namarratti waamaa jechaadha waan akkasii hedduutu hojjetamaa jira waan akkasii irraa rabbi nu haa eegu achuu dhiisuu namaas kan hawwu hedduutu jira kanaafuu rabbi nu haa eegu wanta akkasii irraa rabbi nu haa eegu maaliif akkas garaa walitti jabaachuun gaarii miti nama kana immoo bakka isaaniitti du'aa kadhadhaa namoota baay'ee Oromoon jennee walumaa galatti saba Itoophiyaa guutuu gargaaraa ture jechuudha kanaaf haala dandeessaniin du'aa godhaa jarri kun immoo maal jedhaa jiru tidaar attifruu ሜሜ ደገፈነው ወልትሪቢና ትዳርን አትፍሩ እኛ ምንም ነገር ይዘን አይደለም እጃችን ላይ ኑሮ አይደለም ዱአ አደረግን አላህ መለሰልን እና ህይወት እኛ እንደ አሁን ላይ ምን ኖረው ህይወት ወላሂ ነው ማለት ከዚህ በፊት የሚኖሩ ባለትዳሮች ህይወት ነው የሚመስለው ምንም የጎደለብን ነገር የለም በቃኛ ሐላሉን መርጠን ገባን ሐላል የሆነ ርዝቅ ሰጠን ሁሉን ነገር ተሟላልን ማለት ነው አልহামዱሊላህ ለዛ ትዳርን እንዳትፈሩ በይዲ እንቀናል እኔ በጣም እንደኔ ተጨነቀ ሰው አልነበረም እስኪ አልፈ ድረስ ማለት ልክ ይዞኝ ስንወጣ ሳታ በጣም እስከንወጣ ነው ሲገባ ደግሞ ወይኔ ልጅ ነው ምናምን ሰው ማለት ጀመረ ማለት በጣም ልጅ እኮ ነው ምናምን በቃ ያ ፓርት አለ የሚሰማሽ ስሜት አለ እስኪ መጣ ወቅቱ ነው የጠበቁት ምናምን ከዛ ሲመጣ ደግሞ ወይኔ ልጅ ነው ምናምን ማለት ጀመሩ ከዛ ምን አገባኝ እኔ ዘሄኝ ጣልቻ ፏልን ኪቆረስም ምናምን ቀለባታችን አደረግን ከዛ ይዘሄኝ ጣ ያፊ አቀይዞኝ ወጣ ማለት ህይወቴ ነው መተነፈሳት እስትንፋሴ እሱ ትዳር እንዴ የዱንያ ጀነት ልበለው የዱንያ ጀነት ለኔ የዱንያ ጀነት ከበፊቱና ካሁኑ ብትኝ አሁን ላይ ነው መመርጠው አሁን ላይ ያለው ህይወት በቃ ሐላልም ስለሆነ ሁሉም ነገር አሰደሽ በፈለኩበት ሰዓት አገኘዋለሁ ከጎኔ ነው በሁሉም ነገር እርስ በርስ መደጋገፍን ሁሉም ነገር አንድ ላይ ስለምንለው ከበፊቱ ይልቅ ያሁን አላለው ትዳር ላይ ብዙ ደስ የሚል ነገር አለው ማለት ከበፊቱ አስተሳሰብሽም ይቀየራልና ብቻ ትዳር ደስ ይላል ትዳር የሚያስፈራ ነገር የለው ምንድነው ትዳርን ስናስብ የሚያስፈራ ነገር ይሄ ምን ይዤ ወይ ደግሞ ትዳር ውስጥ ከገባው በኋላ አቃጠላለሁ ምናምን የሚባል ነገር ነው ሰዎች በብዛት የሚፈሩትና እኔ እስካሁን ድረስ እሱን አላቃጠልኩትም ግን አይ እስካሁን አላቃጠልኩትም ግን እንደ ሀቅ ትዳርን የሚፈሩ ሰዎች ትዳር እንደፍረው ቢገቡ ያለኝ ምን ይዤ ምናምን እንደሚሉት ቅድም እንዳልኩሽ ኢነመል አዕማሉ ቢንያ ንያ ካለሽ ወይም ምኞት ካለሽ አሳኪ የሆነ ፈጣሪ አለ እና ሁሉን ነገር ያሳካልናል አንቺ ብቻ ልሽን ከፍ አድርገሽ ጸሎት ማድረግ ወይ ዱዓ ማድረግ ነው ያው ስንጀምረው እኛም እኮ ፈርተናል የሚያስፈራ ነገር አለው ግን ደፍረሽ ካልገባሽበት ደግሞ እንትን ነው በቃ ሁሌ እየፈራሹ ከሄድሽ ከመጨረሻ አይኖርም ማለት ነው ያው ለሚፈሩ ሰዎች ደግሞ አትፍሩ ነው አንድ ወሰናችሁበት ከገባችሁ በኋላ ቀላል ነው እስከዝገቡ ያለው ነገር ነው የሚከብደው ለኔ አንደኛ ነች በቃ በጣም የምታስብልኝ የምትሳሳልኝ ሚስት ነች ጀግና ወንድ ነው ምንም አይነት ቃል የለኝም ምንድነው አንድ ሴት የሚያስፈልጋት ህይወቷ ላይ ከሚያስፈልጋት አይነት ወንድ
ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ለኔ ነው እና የሆነ ህይወት በጨለመብሽ ሰዓት የምታገኘው አይነት አለ። ለኔ ህይወቴ አባቴ ነበር። እሱም ህይወቴ ነው፣ ግን ይበልጥ ደግሞ የሚይዘው የነበረው አባቴ ነበር። አባቴን ሳጠው ደግሞ አላህ አባትሽን አጥተሻል እና የተሻለውን ሰው ልክልሻለሁ ብሎ የሰጠኝ አይነት የኔ የአላህ ስጦቴ ካለ የተሰጠኝ ውዱ ስጦቴ ነውና ለኔ የሚለይብኝ ባል አላህ ሀያትን ያቆይል። akkas jaas jedhaati ittiin seensisaa maaliif ijoollettiin kun akkas ganama kanaan akkas wal fuute isinis maal gootu anaaf si teenya wal ilaalla miti ijoolleen akkas sabiyyummaadhaan fuutii anaaf si teenya wal ilaalla maayinni kanaaf itti yaadaa sinii galee itti yaaduun gaariidha kuno akka fuudhuu qabdu sinii galee akkasitti kuno akkasii galee hayu fataa jedhi ilaalinii bakka akkas wal fuudha itti kaayatis achumaan fataa jedhaa jiraadha sinii galee egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaataa isinitti tole isin bohaarsee isin gammachiise yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa buchoo ka'atis naa barreessuu hin dagatinaa akka viidiyoo kabiraatii wal jedhee ooloo shawuu baay'ee